few technical challenges here and there. We checked on every document. Hizo processes zote tumezingatia na tulihakikisha ya kwamba kwa sababu Taita Taveta tulipatiwa slots zao, kila sub county ilihusishwa na kila ward within kila sub county tulihakikisha tumeenda mpaka mashinani, na hayo ilikuwa sababu ya kwamba hotspot, this county ni hotspot in terms of human wildlife conflict, and hatungeweza kuacha hata sehemu moja ya hii county kuwa haijawakilishwa. So na kwa vile pia mtukufu rais wetu aliweza kuelekeza ya kwamba kwa hii recruitment tunaangalia maneno ya watu ya NYS, na tulihakikisha ya kwamba NYS imepatiwa priority by virtue that they are also Kenyans, they have gone through various trainings, and it is a directive that lazima tuhakikishe ya kwamba wamekuwa represented. Nani hapo na photocopy ya KCSE? Haya, na murori witu hao ni hogo ikoroge kiraga turumo gikujuro gitu kia mohoro muthenya wa umuthi gucokire ngatho cia munyeni we wetekira guturana ithuku muria tukoretwo kiambiriria gikujuro giki gitu kia mohoro njokire ngatho aria othe tugikorwo tukinyitana na guku mwena wa studio aria magitigira ati mohoro maya maitu ni magikorwo magigukinyira na njira iria ibashiririkite na ngehera nguririkania ati nduga cenjie mitambo amu tugukorwo tugithie imwe kwa imwe kuria mucii munene wa Nairobi kiharo-ini kia Ulinzi Complex Lang'ata kuria tugukorwo tugikurehera mitha iyo ya gukorwo tugiteithia munene wa biraro ya bururi CDF Francis Ogola hamwe na biraro agikenda aria magikorwo makihuruka tugukorwo tugikurehera igongona riri imwe kwa imwe. Ni hingo ciothe njitikaga Wairu Mwakimani ngakwendithĩria mĩaraho mĩega.